kodwa ngithi bobabe khona ngibona etulu le. Haleluya. Ngibingelele bomake, ngibingelele iyouth nabo bonke labakhona abangcwele egameni lika Jesu. Buke eceleni kwakho uthi smile kulo lombonako. Amen. Siyabonga kakhulu ukuthi sikhona kumandli yase South East 1. Amen. Sibonga konke bazalwane lesekwendiwe. Ngiyaxolisa lokuthi ngisetubaneni ngangiyasho lutho ngeHendrick kodwa ke I know ukuthi niyayenda bomake bami asithini. Haleluya. Futhi lenhle asikavami sikwenda nje thini siyendisisa. Haleluya. Siyakholwa nje ukuthi noma ngitabe sengigijime ngishonele kodwa itabe inhle. Dawuthi nje nayibuka kube khona labathi wow. Amen. Entweni lendwe bafati labathanza Jesu ngoba benda lokukhombisa ukuthi bagqwele lithando ngaJesu. Inkosi ngibusise. Siyabonga kakhulu ukuthi sikhona. Ngicela ukusho nje ngemabomu kancane kuwe mabhalane wami ngiyacela sweetie. Ubokuzama chef vele siyathi bazalwane ukuthi eqinisweni lonke nasiya etinkonzweni kukhona la sigcabula khona. Angithi kunjalo. Kukhona bengafuna ukuphumeka ekhaya ngaphandle kwamabhalane nje yakho. Kukhona lokhu ukuthi ubebathe kukona kubuyisa kuphi nje uNkulunkulu akasiside shem. Nesi sithando sami nje siyakholwa ukuthi Inkosi itaxi kufana lokulengushiso bushoko ngushiso ukuthi khona lengikhumbulayo. Naye mabhalane kakhulu yakukhumbula ngengisasho. Ngishiya khona lapho. Inkosi ayithela ufefe. Ithela umusa. Haleluya. Lokuthi nje asikuzameni kona hayi kuyabida shem. Nenje ngithithe sengiphumule kwaba khona lokungibiselayo ngabonga uNkulunkulu ukuthi ngibese ngibona into lebese ngiyishiya lebe yimgcoka ngahleka ngathi maye masini yabo. Bayathi uthi bekuyini bese ngiphume ngemanqapsi dumile imoto ukuthi ngiyahamba ngifake aru nasenhloko ngakafaka ngalutho. Sengijake kuphi angithi khona lokungidonsako ngiyathi ukuthi usually nangithi ngiyaphuma kuqhamuka abantu and le ngikhona ukuthi bantu abantu ngiyahamba mina funa ngende njalo banaki manje bengise ngiyabalela wangisita Jesu kwaba khona nje into lengikhumbula bengingakakhumbuli ukuthi ngigcoke emanqapsi kodwa nangithi ngiyangena eminyango ngoba lecathulo ngidibeka lapha eminyango ukuthi nangiphuma vele tingigile uyabo kodwa namhlanje kangigile nasenhloko uyakubona ukuthi bekungemhlolo wena nje nangingachamuka lapho bowungasho ukuthi hawu kwende njani uyakubo kanti mina la enhlitweni sengithi akunandzaba lokusalako sengikuphi futhi la enhlitweni ngithi kusathana ulayekile ngilanyalo nine nibuka ini manqapsi nibuka nani nenhloko ukuthi hawu kodwa ke bengikaboleka khona manje nje indzaba mhlambe beyitaba letinyaweni ngoba kude lotaphethe sipela ngithi bese niyawudibonela ngoba nalamanqapsi bekangahambisani nalempahla beniyawusho nje ukuthi hawu lapha bese kwendekeni la kumatima la. Amen. Ngoba na umembi kwebantu ufuna ube presentable. Amen. Kodwa ke sibonga uNkulunkulu ukuthi sonke sesikhona. Haleluya. Nalaba sethu abajasikhanza sichubeka ngoba kuyagijinywa enyangeni yekuqala. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asisiteni. Lenyanga yekuqala vele sibobo zama ukuphushela phambili. Haleluya. Namhlanje nami ngiphinze ngibonga uNkulunkulu ukuthi bekufanele ngisuke la ngijime ngiyoshona emhlamba nyathi
Phindze ngisuke eMhlambanyatsi endasi kalongalaza izulwini. Awungitshele ukuthi isikhathi besitabe sikuphi njengoba kungisebusika nje. Ungathi liphikisa kakhulu leliwashi lapha ebusika. Lo cha ufast. Haleluya. Siyahamba kakhulu isikhathi. Manje siyacela-ke ukuthi sibeketelelane, uNkulunkulu asisite nathi sizame. Haleluya. Siyabonga-ke nokuthi la sinamake masina, kodwa-ke ngicela kungasho lutho kwanyalo. Amen. Asibukeni nje sijabule nangu umzalwane wethu. Amen. Asibuke nje sithi bese sithi smile. Angithi wethu siyamthanda. Haleluya. Siyabonga kakhulu. Ngicela singeneni ngebhini laNkulunkulu. Sito unza lona bese sichubekela phambili. Siyakhetha ikomiti yalonyaka. Siyabonga ukuthi kulo msebenzi sinabo bazalwane mhlawumbe banesikhathi esithe basihola. Ngibekise nje njengamake Menzi Dlamini kule term noma kulo mnyaka angeke sisamkhetha. Amen. Bekumnanzi asihola wenkosi, but-ke nako so upronyotwe uNkulunkulu, so uconvention angithi. Angithi siyakhumbula ukuthi ukhethiwe convention. Njengoba khethiwe convention asisamkhethi-ke enyangeni. Angithi evikini yampromota yamfaka kumadikhona ngithi nakhona akasakhethwa evikini. Waphinze uNkulunkulu wampromota manje wamfaka ku-convention. Akasakhethwa-ke etinyangeni nasemakoteni. Lokusho ukuthi nje nyalo njengoba bekakhona enyangeni angisihlalo akhona ekoteni angitreasure, akasasiye-ke manje isihlalo akasisanamkhetha nje enyangeni, asisanamkhetha nasekoteni ngoba so ungitreasure wani manje e-convention. Asikhulumeni phela abathanda. So ungitreasure wani e-convention. Haleluya. Se utinkulungwane. Amen. Lo setinkulungwaneni, lo setinkulungwaneni asisabe sisamkhetha kulalamanye ema-committees. Haleluya. Siyabonga. Ngichaza singakacali lena ndayikhulumisa nasesikhetha. Bengikhulumisa lena nje ngoba nako ngicela siye nevini laNkulunkulu encwadzini yaMateyu sahluko 28. Sifunze khona sigijime siye lapha ekukhetheni. Cela ungivulele Mateyu sahluko 28 funzele khona ngifunzele khona verse bani ma olento yakhona Jesu ngiloku ngakujayele shonge ngiyaxolisa. Asikujayele ukuthi ice cream angisakukho lemakhaya. Kukhona la edrobheni. Haleluya. Ngicela-ke lokuthi lo ngangifundzela acale la kuverse 2 Mateyu sahluko 28 verse 2. Ndasho-ke ngicela ukuchaza kancane angakacala ifundza umzalwane. La sifunza khona kukhulunywa ngendzaba yokuvuka kwaJesu, kukhulunywa nanganaba abafati. Haleluya. Ngicela-ke losavulile abese uyangifundzela-ke sitase siyayichubeka-ke nalendzaba yethu. Amen. Mateyu 28 verse 2. Kwaba khona kutamatama kwemhlaba lokukhulu. Ingilosi yenkosi yehla ezulwini. Yagicita lelitshe yase ihlala etikwalo. Verse 3. Lengilosi yayinjengembane. Impahla tayo tatimhlophe njengesithwathwa. Kepha balinzi befikela kwesaba bachachatela baze baba njengalabafile. Ingilozi yathi kulabafati ningesabi,
ngiyati kutsi nifuna Jesu labebethelwe esiphambanweni. Akekho lapha, uvukile njengoba Awuphinde uphinde abeshilo. lapho. Fundza ulicethe. Okay. Bese uyaliphinza lelo verse. Ingilosi yathi kulabafati, ningesabi, ngiyati kutsi nifuna Jesu labebethelwe esiphambanweni. Akekho lapha, uvukile njengoba abeshito. Wotani nitembona indzawo lapho abelele khona. Amen. Qhubeka ufundze. Bekungivesi bani lo? Beku-6 Mark. Verse 6. Ungathi asewumfundzele verse 6 ngale kuLuka sahluko 24. Ufunze verse 6 wakhona. 6 na 8. Akafanani njengoba asho la. Luka sahluko 24 funza khona verse 6 na 8. Luka 24 verse 6. 6 7 8. Verse 6. Akekho lapha, sewuvukile. Khumbulani ukuthi wathini kini ngesikhathi aseseGalile. Nakathi, indvodzana yemuntfu kufanele inikelwe etandleni tetoni, ibethelwe esiphambanweni, bese iyavuswa ngelanga lesithathu. Verse 8. Labafati base bayawakhumbula emagama aJesu. Besuka ethuneni bayawutshela abafunzi bakhe labang-11 nalabanye. Ngoba nalomunye ngisakafunza wathi bafunzi labangaki lababili nawe usho njalo futhi namhlanje babili 11 kumuntu. Verse 10. Labafati kwakunguMaria waseMagdala, naJohana, naMaria unina waJakobe. Bona nalabanye bafati labebenabo befika babikelwa bapostoli ngaloko. Amen. Amen. Thandazo sisi. Nkosi livi lakho liphilile. Nalamuhla Nkosi sivumela lona. Khuluma Nkosi etinhlitweni tetfu sicondzise ngempana wakho. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Angisho nje bazalwane singakachubiki nalivesi ukuthi kungumgomo wala ekhaya ulotshiwe la kule organization yethu ngiyo lele ngiyiphethe ukuthi njalo ngeminyaka ikomiti iyakhethwa yasevikini yenyanga kanjalo neyekota kuba ye-convention kuphela lehlukako lethatha iminyaka lemibili. Haleluya. Isolo ichubeka. Amen. Kungako ke sikhetha namuhla kula ku-organization khethwa bomake labang-8 labatasi holela lo msebenzi waNkulunkulu. Inkosi inibusise. Ngithanda kakhulu ke lamavi lesiwafundzako la kulo Matthew 28 nangale kuLuka la kuthi khona fundza sisilo verse 2 sochubeka kwaba khona tamatama usawuvalile akafunze lo munye Kwaba khona kutamatama kwemhlaba lokukhulu. Ingilosi yenkosi yehla ezulwini yagecita lelitshe. Yase ihlala tikwalo. Amen. Verse 2 loyo. Ngithanda ukuthi uma sinaka lendzaba liBhayibheli lithi kwaba khona kutamatama lokukhulu. Asinake ukuthi lokutamatama kwakhozwa yini. Ngoba akuzange nje kwamane kwatamatama. Haleluya. Kodwa kuba khona labafati lababalwa ngileli Bhayibheli la. Kuthiwa kubalwa kunemishwa labang-4 lalabanye abashiwo kuthiwa nalabanye. Haleluya. Kwangathi la sifunza khona uNkulunkulu asezulwini abebuka vele abukile ukuthi ekubethelweni kwaJesu bakhona yini besifazane labahluphekako ngalenzaba. Haleluya.
wababona labafati ubona laba babalako labangu4 labashuwa ko labaqhazwa ukuthi babo bani emagama a inkosi nibusisi ukuthiwa kana labanye kusho ukuthi uNkulunkulu njalo ngalesikhathi haleluya nasibuya kuma Easters uyabuka sibuya kulomkhosi wokufa kwabani uyabuka ukuthi khona ini bafati labahluphekako nekubethelwa kwaJesu nawunaka kunelihlobo labafati lwahlupheka Jesu nakaya kuphi esiphambanweni ahlupheka amen waze wakhuluma nabo balathudana khona laba bahambile babalekile ngifuna ukusho ukuthi bobani kodwa abafati babekuphi abethudana ngibona lapha nawufunza lapha kuLuka kukhulunywa ngekuthi kwakunendoda leyayingiSimoni waseKurene kuthiwa lo Simoni nguye lo watholakala adudane akanye nalabafati wasuyabanjwa kena wabanjelwa ukuthi akathwalele Jesu siphambano angibeva labanye ukuthi bebakuphi kuze kubanjwa Simoni yedwana nje angifuni ukukhuluma kakhulu ngalokho ubothi ufundzela nawe leBhayibhelini lakakho mina ngilanzindzaba nje ebafati ukuthi umfati ungathi ufunakala asedudane naJesu always kumnanzi noma kusimnanzi kukahle noma kusikahle kuyafiwa noma kufiwa umfati edude naJesu ngathi uthi umfati eduzane Nkosi eduzane ufuna umfati kube la kuye uthi ngifuna kuhlala ngisedude neNkosi ngitholele ngalamajazi ngidawakhipha ngoba vele nyana ngathi sekaphuma ke nyana hayi bekubanza phela kuqala yabanza lokho amen kuthiwa ke naba labanye bafati bayatholakala solo basedudane Jesu ayesiphambanweni noma sabethelwe bafati banjani bakhona basedudane uze uthumela umlayeto kulomunye kuthi bheka umntwana wakho uthi ungangikhaleli mina kodwa buka bani nanga umntwana wakho eceleni kwakho haleluya nangu kufika la kuvukwa kufanele Jesu asavuka khona haleluya asavukile Jesu umfati solo uyahlupheka ungathi ngiyambona ayekela nekudla angikwathi kudla Nkosi yami isethuneni ngathi yakhumbula ukuthi Jesu wafela thine nebantwana bethu nemindeni yethu wafela tono tethu angikwathi kuqhubeka ngiphile kahle ngihlale comfort zone Jesu abethela angikwathi ukuthi sela ngalabanzako ngakaboni ngimvile ukhulumile kona kuthi nakabethelwe utawungwatshwa emva kwethi insuku letinzathu ende njani avuke hey umfati kwaba nendvo lemenda wabala labanye ababalanga ngoba bebasolo bende njani bathi valele kodwa umfati abehluphekile singahlala kanjani thina singahlupheki nebafati labahluphekile silapha nje ngencane babafati haleluya labahlupheka bakhandleka bathi asikwati kuhlala asikwati nekulala luvivi latiwa ngibo bathi njengoba lilesathu nje athi utawuvuka asambe sohlola bakhohlwa ngebunzima nebulukhuni lebe bukhona ngesikhathi Jesu ayesiphambanweni nangalesikhathi alenge esiphambanweni kuthi kwaba mnyama emhlabeni bathi noma ngabe solo kumnyama sithi awuphuma ngemnyama ngoba vele nabaphuma ngolivivi kusuke kusemnyama ngithi bathi sitawuphuma ngalomnyama asiqali ukubona namhla sawubona nangalesikhathi ayesiphambanweni
Haleluya. Nabafika lapha labafata ethuneni lithi iBhayibheli ngoba bebahamba bakhuluma kanti lokukhuluma kwabo emazulu ayabeva noma bebaphumisela noma bebahintela kwathi bona ngoba iBhayibheli alisichazeli kahle kodwa liyasho ukuthi bebahamba bakhulumisana. Angibathi ke noma bebakhulumela phansi kodwa lokusala kubakhuluma baya kuphi baya ethuneni. Abakhulumi bahlethe indawonye kumnyama bathi valele kodwa bayaphuma kushoni kusho ukuthi nathi asiphumeni bangani bami. Phume all out. Phume kakho. Phume na comfort zone. Uthi na kuyokhondwa uNkulunkulu bafata abanye bayokhonda uNkulunkulu. Ngihlaleleni mina. Haleluya. Baphuma bafika. Nabafika sive ukuthi kwendekani konje. Lithi bakhanza kunani? Kunangelosi. Funza sisi. Ngisangivalile ningabavala phela singakacethi ubudala. Babona bakhanza livele iqala khona lapha. Funza sisi. Lelinye enhlaliseni. Uvaka ngifuna siqale lapho ngoba iqala lapho lenza bengilosi funza sisi. Ingelosi yenkosi yehla kuphi? Iyaphi? Iyethuneni. Ngenqala bafati. Haleluya. Ngalamanye amagama ngesikhathi ukuphishanekile ngetinto taNkulunkulu kukhona la kakwenda kwaNkulunkulu ngawa kwendele wena. Hlangabetana nawe. Bahlupheke kangaka nje bayakhumbula ukuthi kunelitshe le. Lelitshe litasisitha, lelitshe litasihlupha ngoba lelitshe linjalo nje liyesinza, lidinge imanpower. Haleluya. Ngathi bayatibona ukuthi thina noma sithe emandla kodwa bayakhulumisana lizulu liyabeva ngoba uma sikhuluma ngetinto tasezulwini lizulu liyasiva. Lizulu liyasukuma, lizulu liyangenelela. Amen. Kodwa nasikhuluma ukuthi siyahleba. Khona la eBhayibhelini la ukuthi khona abafati bebahleba lizulu la thumela ingelosi. Likhona. Bafati bebanyembenya bafati bebakhonona bathi vele nje yani yona le handwork maye sifike sesithiniwe thine yabantu laba bayasiqinzetela labo organizer labo chelady ngikhuluma phela abantu abakufuna basikhuthathe basigugudele ukuthi asiqhubeke nisende kanti kahle kahle akusadzingi le nto ukuthi sibe sigugudelana ufuna ibe lakhathi kumfati kube nguye lathi inyanga ukuthi inini njengaloku labafati labo kwaba ngibo labatiko ukuthi Jesu uthi utawuvuka nini. Asiva lo mnyavusa lo munye. Kodwa ngilona lo luvivi. Lwathi wangibani? Nguye. Haleluya. Funza sithando sami siqhubeke ntana kethu. Ingelosi yaNkulunkulu yengosi. Ngathi khona ingelosi debumnyama. Kodwa lapha kuthiwa yabani? Yengosi yasezulwini. Yehla yafika endani nayo noma kuyingelozi ine assignment lenikwe yona ezulwini yehla uhamba ositha labafati asisodwa la amen ukhona lo sitha uyabonakala kumfati lo wehlelwe ingelozi itomsitha nemfati lokushita yedwa lokhu kushita yedwa akakhuluma ngumhlolo njengala madoda lamathathu lanikwe emathalente le agijima yayodalisa lamanye lamangaki lenye yesibili nayo yahamba yawakhala amangaki le manye langithu le lona wekugcina lo hayi akakhuluma futhi ngumhlolo bofika ukuthi ifundzele le verse Matthew 25 fundzela ngasemva kwayenza bayethi intombi letishumi imhlolo la ikhulumako uzuqamba nemanga mina ngithi uqambe emanga uthi Nkosi ngeswabile
kumesaba uNkulunkulu lokungendi alithatha ngaliphukuza unesibinzi ushoda ngengengeli uyela ukuthi Nkosi ngivilaphile Nkosi ngehlulekile uthi ngeshabi ngathi asuka kwasho nomnye babe lapha ku TikTok ngiyambuka phela ngibuka ngithatha lokuphila kwayo lokufika kukhona lokusithanako futhi kakhulu nawufuna lo lokutakusita nawufuna lo lokubhedzako ke katibona Ngoba lo fundzisa lapha bathi ngidokotela bani bani unala abantu bakhe labafundzisa kukhuluma lapha laba nje indweleke asuka Haleluya kwesinye isikhathi uyamanga usho kubantu abadzala asuka kwesinye isikhathi uyaphunyukelwe uyabona ukuthi wena waqanisuka umuntu ngimtshele ngathi akatheni ukhuluma nje into yakhe bengekho langakake wayisho amen ngithi ke bathandekayo lithi le Bible ingelozi yasimakaze yenkosi yehla yatongenele hey etindzabeni tethu nasetimeni tethu uma sizindla ngokwaphezulu senda kwaNkulunkulu ingelozi yasimakaze yathunya emazulwini ukuthi ayehle itosibambisa itohlanganyela nathi itongenelele tindzabeni tethu thina tethu tindzaba asitithathele wena ubhesa mina hayi wena uzusifundise bo ngasuthi mimi phinza kaningi lo mine sosifundisa bo aphe haleluya ngoba usathatha nokuthi utawuthini ukhulumelani la kungathi ngikhona uthi ukhuluma uthi Jesu lapha ku Exodus chapter 13 uNkulunkulu uthi uIsrael anothula nini ngizawenda njani siyalwela thina sitilwele wena yini lokufuna kutilwela kanso utawukhona nombhekene nembi mana isiyo yakho noma between wena nemyeni wakho ayisiyo yakho Sarai akathathanga indzaba yakhe naAbraham wayitshela labanye abantu kodwa watshela abantu kulenda njalo izulu lehla na Maria na Josepha kwehla izulu latothetha indzaba yabo uNkulunkulu watotshela Josepha sakunqumile angakatshela umuntu ukuthi ufuna kulahla abantu wathini uNkulunkulu ebusuku wathi ungaqali wamlahla manje wena ucabanga ukuthi utatimela tatikhona amen asifunze ke qhubeka sisi Stokhet yalisusa lelithi lebeliyinguza timbilweni tawo kunetinto letithi nguza tebafati letinye takho wedwa lekakho letinye takho nemndeni wakho lekakho letinye tethu sesihlangene sibafati sinetinguza lesingathi ukuthi sitathuselwa ngibani asiyekelele kuye manje yini uphakhuluma cha khona yini wena Athi khona into longeke uyikhona manje nawuthi uyazama phela na umfati ususa inguza hey usuka lithuli letichwe Zota ulayelwa ukuthi uyabhakuda uyakhuluma kanzi na uthulile inkosi kulwela itawufika ngisho ebusukulele wena ukhamisile ukhohliwe ngaleso sikhashana ngoba na uphaphama yakhumbula Sikashana ngikhohliwe ngikhamisile ngilele yafika ingelezo yenkosi ikhuluma tindzaba tami nalo lo la iceleni namakhelwane akathi Jesu kubafundi bakhe kuMateyu awothanda makhelwane wakho njengoba uthi thandza abantu kuyandeka inonke malanga makhelwane uTV uthi uyabona solo kufanane nangalesa sikhathi ngoba phela thina nakunene wafika umntana emntimanzi bekusengekho tincingo
bekusanikana tithombe masho umntana amncane athi itombe asho sithombe bekusanikwana itombe nyalo itombe uyayithola na ku-Facebook noma ngikuphi kodwa lesa sikhathi kwakufuna sinikane wawuvuka nasebusuku ubukele isithombe uhleke wedwana siyandula lesikhathi setithombe sowula sengimakhelwane ukuphi uyabona inyama uNkulunkulu wayenda yaba sensitive noma wena ungatenda ngathi letinye tindwa utinaka kodwa inyama yakho inaka kakhulu ngoba nakumakhelwane nje nikudla naso uyeva nase kunelitshe la uthi yata kusasimnanzi akusasheleli endelitshe la nalokudla la lishiya scratch scar ufuna wenze tukwesika tukwelitshe tukwesika uqhubeka usonzele kakhulu akukhweshwa yini ngathi uyakheshwa wena so ufake nelishide emkhathini la nelishide lamkhathini labelumbi bebenta into lekahle ukuthi basinele lemibhedze nalemikhulu yakubona ukhanza indvodza seyilala le koneni le naloma ke solala le koneni le sekungangena na ibhasi yazulu khala nayi le hamba le mntu asekhona yini igostini uma ingostini kona lo sengangena lapho nakwendeka lo muntu omdzala ebusuku uncane yabhutsa ubhutsa ugijinyiswa tinja uyakhahlela la usheshe uyawa vele nakavuka lapha wena ngithi sowuvile ukuthi uyawa nakavuka uthi nawe uyabuthi hawu kwente njani baba utawuvukela kuwe ngesicathulo kanti bekaqoshwa tinja ngayingalo lomnye solala le lomnye ulala le akubelete nalamakapa lemakhaya ifunani lekapa nginginoko phela lokho abantu abangithula imvamise bavamise kuba mnyama uyabona ukuthi into ebumnyama lomnye ubhekele kapa ifunani lekapa lemakhaya asesithi hamba kapa hamba ngathi ngifika kanjani lapho ngakhetha funza sisi lengeloze yasimakathe yamake sure ithunyiwe ifuna kubona ukuthi umsebenzi wendeka mbamba kude lokutaphinze kuvimbela ngoba labafathi kufuna babone ukuthi Jesu njani uvukile sihamba na Jesu lovukile Jesu lesingaqabangi ukuthi uvukile kodwa unjani bazalwane ufuna sende njani sibone asifuna ukuva ngetindzaba umfati ufuna Jesu lonjani lophilako hlabele nangabe yahlabela athi uJesu wami uyaphila iyo kwesaba Antonina ikasi lakhe ingqobele mina inalifa uJesu wami Jesu wami kodwa ezulwini sendiwe sabathi indlalifa noma sibafana yini
lo yesabako phambi kwakho? Yini enguzambuza phambi kwakho? Yini lova kwangathi yakwehlulekisa emshadweni wakho? Yini lova ngathi yakwehlulekisa emkhondweni wakho uNkulunkulu? Namuhla kunengelosi lethunyelwe uthi ayihle into ungenelele enzabeni yakho mfana. Ungasarivesi kodwa sanforward ever. Angisabuyele emuva, ngiyaqhubeka ngosingene, ngiyaqhubeka ngivuke ngelo uvivi kube khona lengushoko Nkosi. Ngiyawubalisa ngenhlupheko yami ngelo uvivi, ngiyawubalisa ngenguzanguza yami. Haleluya. Noma ibantwana noma kuyini, noma kungumndeni. Haleluya. Ngoba uThixo uNkulunkulu ufuna ukuthumela ingelozi. Angamana ayithumele ungahiteli, ungakabalisi, angakakuva kubalisa kwakho. Balisa. Akayithumela ingelozi ungakavuki ngelivivi. Haleluya. Bathi labanye balele kumnanzi, uthi wena ngiyavuka ngiyabalisa. Haleluya. Nangabe kuyenteka uvuka ubalisa ungene uphume emakamerweni. Haleluya. Ubalisela simakathi uthi Nkosi nginenkinga ekhaya, nginenkinga kubantwana, nginenkinga kumyeni, nginenkinga emndenini. Nkosi nginenkinga ebandleni. Haleluya. Ngoba nalo linikwe thina. Nginenkinga Nkosi neSwaziland. Ngoba iSwaziland inikwe thina. Thina sinikwe into letinkulu, asikanikwa tinshwana. Jesu sibonile ukuthi amandla sinawo. Amandla ethu akusiwo lawo ekuthikila, kodwa amandla ethu asekihitelela. Amandla ethu asekubaliseni. Haleluya. Ngoba bebafuna kubona Jesu. Nathi sifuna kubona Jesu. Kulungile lokho sikubonile. Naloku ngakubala. Kodwa sesifuna Jesu manje. Sifuna kubona Jesu. Nakule minyaka ekuphela. Angathi ukuthi ubonani kuwe phambi kwakho. Kuyachaza yini lokubonako. Yakukitata yini. Haleluya. Awufunde sisile verse leli ngale kuLuka 24. Bese sikuphi sicedzile lawa. Luke 24 verse 6, 7 and 8. Sister Uthando. Verse 6. Akekho lapha sewuvukile. Okay, nangale likhona ngithi. Lithi kwabonakala lengelosi yaginqa lithi ahlala tukwala. Kwase kubonakala emadoda lamangaki? Lang 11. Awufunze lapho. Funza khona ngale kuMateyu. Ungavali lapho sisi ngoba siyabuya masini. Kukhona lapha kuLuka noma akukho? Kukhona. Funza sithando sami. Verse 4. Verse 1. Funza. Funza mntwana lethu. Awuchubeka ufuthi. Ngikuphi lapho? Ya, ngeke lapho funza Nkosi. Ngichazwa nje nangilokuthi lengelozi yababona ukuthi banekwesaba, kodwa yathi lengelozi ngiyenti njani? Na ufuna uNkulunkulu kwesaba kufuna kube njani? Kube khona. Kufuna kube khona lokwesaba. Bese uqiniswa yini? Ingelozi. Ikutshela ukuthi ungesabi ngoba kungababethe kwesaba. Utayibaka. Qhubeka sisi. Ithi lengelozi ngiyathi ngoba ithunywe ezulwini kuyatiwa ngathi kuphi. Ngicabanga kwatiwa inzaba yakho. Nokuthi uhamba kusiphi isigodi. Kuyatiwa, funza sisi. Akekho lapha ngiyathi uthi nifuna abantu, nifuna Jesu lebeka bethelwe siphambana. Akekho lapha. Uvukile. Sikhona uNkulunkulu ovukile, Jesu lophilako. Lo Jesu wethu uyaphila. Singesabi lutho. Noma kwesabisa kangakanani. Asesabe bani? uNkulunkulu.
singesabi ini timo. Haleluya. Qhubeka ufunze lapha kulo verse 6 lapha kulo Luka. Luka 24 verse 6. Akekho lapha sewuvukile. Khumbulani ukuthi wathini kini ngesikhathi Ngifuna aseseGalile. leligama lelithi akekho lapha so uvukile khumbulani. Bomake bami silapha nje kunezinto letinkulu uNkulunkulu athi khulume kithi. Indzaba kuthi kufuna mina nawe sithi uma ngikhumbula okwenzi inkosi angisoze kufuna kusho bani kusho mina ukuthi uma ngikhumbula kufuna ngikhumbule tino letendiwe nguJesu nalathi khulume kimi ngingumfati bese angibuyeli kuphi emuva sengithi forward ever kubuyela emuva kusiko kwethu kodwa kwena njani chuba phambili wena olikholwa ungadangali nomusolwa funza sisi lenze ngosini emandla lamasha. Khumbulani ukuthi wathini kini ngesikhathi aseseGalile. Yebo. Nakathi indvodzana yemuntu kufanele inikelwe etandleni tetoni ibethelwe esiphambanweni bese iyavuswa ngelanga lesithathu. Kufuna sikhumbule umfata hlala akhumbula ukuthi Jesu uthiteni kimi bese kuthi utawuvuka utawubethelwa aphinza avuke ngelisuku lesingakhe. Ungathi nawuvelelwa thini futhi esathana liyeta lesingakhe. Ngiyancoba kuleli sithathu ngoba wavuka kuleli singakhe. Kubalele emalanga letino letendekako. Uthi 1 uthi 2 uthi kuleli sithathu kude manikiniki izindala zombili. Ukhona lo wavuka. Uvuke nathi ebuthakathakeni. Wavuka nathi etipeni tonke. Wavuka nathi etinhluphekweni. Wavuka nathi etinguzanguzeni. Nakaphuma likhweshiswa lelitshe lapha silathi ukuthi nakaphuma lakhweshiswa ngiba noma lakhweshiswa ngileti ngulozi noma wathumela umoya lomkhulu uNkulunkulu yasunda ukuthi inguzanguza asathi kodwa lokusalako kithi ngoba sibantu uthumelele ngelozi ukuthi into ohlanganyela nathi iphindze imeke sure ukuthi lelitshe ihlale etukwalo alisuki lapha siyendlula thina. Undlula ubona bani? Ubona Jesu. Ubona la bekakhona khona. Kuthi vele wende njani? Uvukile. Asibalene emehlo sithandaza. Funakala lihlobo lebafati satawukhetha. Lelatiko ukuthi etingingentalo alithwalele. 2 etingingentato lenguzanguza leyikhona ifuqwa isuswa yingelozi lethunyelwe ezulwini. Ngoba yena uhletwa hitela wahamba wathatha inyathelo wavuka ngesikhathi saseluvivi wayofuna kubona hayi kufuna kufa kuthi kuthiwa ngaJesu kodwa kubona kuthi ngempela uvukile yini ngoba ngiyakhumbula ukuthi inkosi wathi ngelisuku lesithathu yavuka. Haleluya. Ngempela kana mama shilo ngezwe lingephuthe kuthiwa labelinzi bona kwafuna bathina bayobika bayoreporta inkosi batshela ethi hey ningakhulumi kanjalo ibafundzise emanga kuthini bathi bamlandzile bafundzi bakhe bamntshontsha abentshontshiwe yini kulotshiwe in black and white kuthi akantshontshiwanga wenda njani uyavuka lo Jesu wethu sikhonda uNkulunkulu le phakathi kwethu uJesu lo Jesu le naphakathi kwethu etilingwa nasetinhluphekweni mena tinguzanguzeni uyavuka abonakalise amandla akhe lamakhulu. Sesiyathandaza. Manje shonga. Cela usithandazele manje. Akukhona umfati lothi inkosi ngifuna kwena lo msebenzi wakho hayi ngemandla ami. Ufuna kuvuka ngosi sikhona isikhathi la khona ngiva khona athi akuvukeki. Kuthi ngibalise phambi kwakho ngemthandazo. Kodwa namhle kuseni, namhle emini yasekuseni nginako ukuthi inkosi nginike lamandla lwawanika nababafati.
wasusa saba kwemvelo wafaka sibinzi bahamba sunabafati labatawuhamba ngesibinzi yeah. Siyabonga baba wethu engcwele iso inkosi yethu Jesu. Sibonga izwi lakho Nkosi engamandla lelisiqinisayo. Sesiyabonga baba kukhonta uNkulunkulu lovukile. Sesivile baba uvukile. Sibonga amandla Nkosi noma umuba yanyenyete ungathi awuva kanti uvukile. Siyabonga baba kuvuka kwakho. Siyabonga Nkosi sesiyabonga nokusitshela baba ukuthi litshe liginqiwe. Siyatinikela baba esandleni sakho egameni lika Jesu. Lamatshe Nkosi laphambi kwethu kumake namake kunamatshe. Sibonga Nkosi ukuthi uthi namhla liyaginqwa lelitshe. Siyabonga baba wethu engcwele salemukela livi lakho. Sithi uNkulunkulu wethu engcwele sibonga kuvuka kwakho. Uvuke nato tonke tinkinga tethu sabonga. Sobalile babe kuthi uvukile. Sabonga uNkulunkulu wethu engcwele nathi sifana nalabafati uNkulunkulu wethu engcwele. Sibonga ke baba sinika sibinzi. Uthe sibe namandla noma singena kuyiphi situation uvukile. Siyabonga baba wethu engcwele uvukile kuhluphekeni kwethu. Uvukile kuhlupha abantwana. Uvukile kuhlushwa noma ngabe yini. Siyabonga baba nongcwele. Sibonga kusinike amandla nokusivusa. uNkulunkulu wethu sivusile. Sikunika kudumo Nkosi. Sinika amandla nobukhosi. uNkulunkulu wethu engcwele. Busisa incekukazi yakho isasivusa wena usangene kuye uthi akasivuse. Siyabonga baba kuvuka nguwe. Hlala njalo Nkosi uvukile. Siyalemukela livi lakho. Siyalithatha namhla. Siyangena nalo egameni lika Jesu Kristu. Sikolele baba labe singabatha khona. Kodwa manje Nkosi sithi siyakwemukela. Konke lokutakwenteka siyakwemukela. Egameni lika Jesu. Siyabonga baba wethu engcwele. Qhubeka nale nkonzo Nkosi. Uqhubeka nathi noma sesingasekho la. Qhubeka nathi Nkosi. Kuthi noma singena kuphi uvukile wena. Litshe liginqiwe. Siyabonga baba wethu engcwele. Konke lokungegama lika Jesu Kristu. Amen. Thank you Jesus.